Mondays they are not pressure or hunty. O Japanese over banner I mean. I mean beyond that over so banner. You didn't come okay. In fact, you better call straight to the issues now. Yeah, share. 87.9. So over on how many? What are you? David. So la. Me about 15th May. Hey. It's still a one year. Any 1 year not said last year it was around September or something. Yeah. And I'll buy have you didn't come on now. Now a lot of promises and I'll make here say project be in episode we near day. Mami Musa unya 1 year crown. Mami Musa said so far never to send office. You say I didn't come for my feed case you mean say Akoma de directly. Yes. And I may buy so no and run a good time fly no buy and a man for a crash and start to share. I see. Timmy sure said do na 80 and anopay. Ti me first when I'm match ya Ghana man panina na daroma. Na kunya kesi and wapon oka crade ama me say a jameso mentana Atwima Nwabiagya municipal na menhwe na deshe hoso emfama no. Mintimo nkasa ewa Akoma video so abra menchia otekoko so. Ne de na na yentai enyanchia ne de na na etai yinhira yishira no esan se na daroma ene ne nyansa na ode abo ama ne asante mantam aduru ba bia aduri efiri ono ma me wa hemfo me constituency awu mu family fo nkra ti me chia ma hemfo a wo Atwima Nwabiagya municipal na management ame no mo ye adwuma omudi manam achi de me kire se yenye ne so mo hwese nam kwan mu nko a na mo de anhare eme ye adwuma. Every week be a menu mushia management meeting. Ehwe progress ye nyano last week no. Enti we kire se Atwima Nwabiagya municipal no e konkan. Na machia me party chairman Yura Busadek and branch executive ward coordinators nyina. E se Atwima Nwabiagya e kra behwe. San se wo dosoro nko. Yes. And aba ye nyina de aboma ye de yeduma. Na me kai oba ni bu nkonta kakra minim kra se ne nkonta de no ne nkonta because nkonta de ja we say ewie na ya hweba ne ye share projections eniema isi wani so abeso ye and one of the things ehona me starting common free common fund no one of the projects that days be a month we start visiting more areas to actually establish where that say Adiana this kind of buy say when you because now buy na sikano ebi mada ebi mada so dey na adwuma o say ye no ebi mada aha nti ma me say so far common fund projects a buy a allocation we chip compound we a legacy project we no wo ho no akosi sen yo say am say o man panyina ngasa ka kire yen am DCs na bro ni hia say or the Sikana bread, so we can feel. I was say Ubia deliver. Nyamiadum, ye bura December no, and I'm me acquire all the proper document. Be a contract, be a bit timid, I energy. Timisha said they are so both from left and right. Senabaya, Minumano, a bit me a Tumrica. And Atwima Nwabiagya municipal in your 2 chiefs compound. Sena na indicating or guidelines no abra common fan no bam the 2 chiefs compound no our health sector na ye de ba kokko Atwima agogo na ye de ba koso ko emem garages Atwima emem garages so ye de ba kokko enti sisi a me no ka say project no mi enu nyina ewo substructure yeah ground na oma ba start na project no enye first chief compound no bia chief compound enye first dia na yi ba ko ana ya bo baby ma no David OPD said there no ya bo no bi ho no we me angasa dia me ho no me friend health center okay and essence say rooms no mo de ye adwuma no edoso we ye no fi ho no ma yes I staff bungalow doctors bungalow enti enye chief compound na yinimu no any sanity enti so hwe animu ha ina
the daso kesi eno na ye ward na nkasa on behwe ena na chi no on se na chi so there's another structure ewo ho eno so na ye staff bungalow no me pa chawate ase enti we o mampanyini ede ne mafoforo na ede aba enyam nwanwa wasi uja legacy enti ne legacy a uja no we eye japade kese a ukoto no ba bia se ya complete a enya de ya de keto a bitima enya de a ebeka asin mo hyase na mo gya no 6 months time we nza me de me ba me true challenge oh yeah bosumi nsia e wo se me commission ade we na nipa wa atwoma agogo ni mim garages enya use of it na menimu mienu nyina me san betena ha na me yi no full video e de kire atiefo ne ahwefo se nyame adom bosumi nsia contractors are on site. They are on site. Yes, so mako tutu amana ye we na omugya ho me madwuma na me ye na Atwima Nwabiagya no contractor bibi ni nsa me mo adwuma nye me ma mobilization because yeni mi se mre bi atwa de mobilization ma bu ho na ye kokwasa na adwuma na hange ba bi obi adru bi obi a ono ankasa na afa na ese na de enti na at a certain stage no na ma me raise certificate na ya ma bi na odi a complete enti dwuma dia mi di no Atwima Nwabiagya municipal no enya adwuma ye koso kwan mu ayeden asan ye adwuma ye hwese ye manfo ebe benefit from project bi a ye de aba ba bi awo enti we ye hefa de we so ye decal. Oh okay ebe kan se kg we yo mampanyini nhihye ne ne ma wode aba enwanwan we kg blog a yesi no amoaben no school dan ko hoda obi a wotie mi wa Atwima Nwabiagya bia anim eno wo efam ewo besia se kwan no so okay ufiri besia ufiri eye se personal branch a obeko huye from huye dan na woko amoaben enti eho no na sa project we ye de ko because nipa e won tam odoso na sa ade eche a na nam kwan so na hwe mmofra nam fom eba school se passe ibisu ko no besia se na hu behia se da middle ayino ye di school ni bi kwa kusi onum ama ye mmofra no so anya entity. How many rooms no de edoso ene edoso masters office staff common room bibia and as a way no man ya which ma convert the primary say eduru ono ma ai was afi yazeni kg for no mra ha na enye class 1 class 2 class 3 bin kan chese o man panyini ne ba obai wo den senkyere ne ne ma bebre ne de abedom man Ghana nti so hwe nyuma wa ma yen ho akade ayeye na nji no kan say you can't feel him nti say nka me ya ka say the whole Ghana is turning into construction zone because every district be a developer and the money is there, so you can't give any excuse. Okay. Oh, the how the na bia na ai unuanum bi ho a afi no mo per site. Umunya site into there. Ye di so a ye na say John udi free health sector na. Na wo ba baabi te say environmental. Ye obola bibre ho no ma ye ba ye evacuate afiri ho no ma ye manfo enya asomje kuro bi te say Atwima mbem enrebehi. Ye yi bora kese a na isi ho no ma na obi anye ho adwumada e de afiri ama me manfo na enu achi no ensuo hu hia eninti last year many mu be hia me say me tubo ho 20 mechanized one sisi a me no kase ye 220 ni nyina wie a ye gina standard ye de polytank ebisi so that stage na adru all 20 ni nyina ye tu awie yetu ni nyina wie na de enti a menwuma ekohye no me ana me di contractors neji okay me so na pa free a me so ntem me visit all the site ansa ma office it is all engineer ni share management meeting na project mi bisa ho asem na waka asem fofora na ma show no me screen so me office a kire me call we na dru where we are enti na ma contractors ni nim say de etie bia chief beba site nti omo de ani bre na wo site omo ye adwuma no nti so free nsuo no side a 20 ni de what 20 ni etu ni de man wa hwie be tu awie na o man panyini ma 10 per guidelines but mene management no tenase no na yes sika na o no bitima ye more than 10 okay nti no ye de bika ho ma edru 20 sisi a me no kase nti achekra no omunyina me mo bia 6 months by 6 months no nya de say nsuo no bedu okay bibi te say slaughterhouse Atwima Nwabiagya ye ni bi
mema pensu na me de bi aba ho no ma ewo assembly blog na chi wa enua gu so me de ma no me de asobo from December contractor no I so smart to extend they say what the new gu so obodan so wow until within 2 months time I was say Atwima Nwabiagya yenya ma yanka ba bi ebekuna ma obi ankunam basabasa obi a bi ni nyina kan environmental no esika yenya ye we ye no free ono ma about education no yenya 6 unit no sisi ame no ka say obi owo abuakwa bi anim e wo division abuakwa school no e honom na ye e primary na JHS na e wo senke primary but honom the way anipa na sia crowded e wo honom no enti no te said de na wo kan ya you see in the name of primary but we are you divide into 2 3 now yet because co division school mo ye ABC wow enti no ama enkra na school bia so etwa bia na last year me ba me kan awofo bia pese ode na ba den e ko honom nti wo ko na ko duru ho na hwe mmofra dodo e wo classroom ba kuma ahomte ena ma me management decide say yemfa nko honom se na be ya schools no e betimanya classrooms di ama mmofra no na o mo so han mo o madisu ho we anu firi honom 3 unit ye de ko ye banchi ase eni ma me ne wo kan nyina bia o substructure banchi ase is my area yeah ye de ko banchi ase a eno so no ni nyina no substructure o mo ye ho adwuma contractors e wo site ufiri honom asa kg na me de kire wo nti na by education eniema yenya ye e wo education sector no ufiri honom na oyi slaughterhouse no ufiri honom menua na Atwima Nwabiagya problems pa ya kwan akwan de untimo ni Atwima ni bia ni nkoma abra wonka ne kwan asem na me ba ya no minim area ana community ye wa Atwima Nwabiagya mentache ye with reshaping minim community ya ewo Atwima mentache with reshaping Atwima futi minim se wa fidie me ba ha me kan obi a be se obeti and pay messages eminya a lot of massive reshaping ewo municipal no na ya sere o mampanyini baabi a yede kuru na ba beduro no na nka ono so atima ya den aboa yen na baabi o no me wo se ye tired na ya tired ya ma ya manfo esan se Atwima Nwabiagya ya ka chiri ena ya de sere dia independent day kura ye hia asonoma so hene obo mampanyina ba so say in fact abra na ye kwa abatro so no computer ma ona beka sae esre vote de ma mampanyini na mo mampanyina ngunani mase so hwe na ba bi asomento bo ne nam hwe ba bi amobo hwe iron rods hene nanu masem no na chese ne campaign na obeye ye no wanfanchen is on the right track nti nana so anopa mesan abo aba so ewo niema a wahunu na wanka nche na watima ka ede a kire omamu ni nyina na wasan asre omampanyini sana daoma yakwan yasem de omampanyini muye reshaping bi nyina anajo we area be we eye housing o kwan no na bia obo me so ebu akwa housing oh okay muye anajo nyina anajo ye ma me ye adwuma anajo no ene se nse ya na abu akwa na very crowded and this o kusi onom se o ye adwuma na wia definitely o the go through traffic be ba ma nipa ho akire omo enti anajo na nipa adada na me operators for site enti ade be che be so na ya yi o ko da ya na ya ade be che so na be ba na se wona nkwan foforo I remember ayi the main road there no and no say was Sunday night and now the year say adwuma no e ba sa manfo be sore no na say obi hu ade foforo but I mean Atwima go the same thing and me ye nyina me project a lot me be se me di akiri no e koye na najo yisi bia oba rural areas na eno no hono nya congested na ya nse no so na ya na kwan no wa ba bi ti se 19 junction to Banchiase Ntabanu enye kwan keto 19 kilometers on the main Sunyani road on your left on your left o Ntabanu sisi anyame adum se John me bayi matim ne contractor na abanda da no apenso awodo road no man no adingita ho ama aban so amanisika sisi ame no kase ya ye tie road e de ama sa akwan no so contractors who see free main road no so abefa sisi obefa kota so
obi a otimi bi a wafa 19 kwan bi abon say ya drainage ni nyina side no I say kura ya aduru banche ase anesa nti so be feeling na say o de coat na den aba beto so e de ama me mpata mu fo me ba ye na me fancy to sewia wa kura me ba na me se na de ya twa hono ma de amomo na sewia fo mun kama kuma ntum ye matutu anamo bibira afa mu kane no me se dan a enkane ano asem beba enye saa kuru no nko a ba bi ti se fa nkomawe eno so nkawe panyini eno saa nkuru ni nyina na eni kane a ewo me municipal no mu no ma ye ho adwuma ma minister receive letters a me de Akoma no energy minister na me kan nyame ya adoma stage ya duru ma contractor na nkasa so a me de adwuma no man ya drawing sai bibia wi nti ye twen se on be supply ba bi e wono no nti ye twen supply of materials na se wiafo de so omo light post egu ho light post na wono no contractor bi ana ope position on tem ho as assembly member ono na obo no modern so be sa but un say your high tension post and your service post and I think say the other ko na service post but we ni pe high tension ankasa ene ho ke bia ansa service one atimi ayo adwumanti ade amatu hu na mo adura kire nti se wiafo mon kama kuma ntum yam esa se mene mo anete me ba wo mukrum enti ba bia me ba so de makoma so ye de ho kru bi to te se fan kuma so bia anka na kuma ntuni yam se omo so nsa be ka omo so share of electricity no omo mpanyina ka finance minister aka sa afi ya afi omo be hwe na ye nkura anka na ani bi ansa etimi aka enti sa road project here we baluti ya no ma idea no ho ye de yo so ho amanchia de no hon so watwa so oso matwa so sa adwuma wo yi machines be na odi yes adwuma drip machines na me de drip machines na me de na wo use odi na me use na nya de na matisi ese ade nso so no wo sori a na wo de ama ayifo so de ma illegal miners na minimum matibi minim so what dia say so de ma illegal miners mate kura so ya hu videos nanam na unse se John empanyfo baby o mubu o mese obi a won pe wasem no se osua o kasa obo no hwene na o sawasa so ano ache anapa am say previously na your former drip coordinator ono na me ba na me be pa no so ombo am enya adwuma ndiam se sa ansem na edi kan so se me de ye garamsi no ono na ekotwa na omo ye no AI ba mi wa satam na machine no wo sewia kwan so na ye grading time omo kan se o de akọ site na ewo kwan so ye adwuma kwan so ye adwuma nipa wo mpatamu nyina ya dansefo okọ mfensi taxi station wa operators e wono mu nyina omo use cars ewo kwan so ya dansefo na e grade kwan no ana na water baza no because of so ho very dusty intina no so de tanka no de akire di nsu guso e de mamemanfo e wo kwan no so na de wo mu ni mining company e wono legal mining company Triple Rocks Mining as part of your social responsibilities all right so I sat down with them say kwan no nye me ba so ne nyina ye nim Ghana say you need allocation for drip machines and you know how to work it's up to you the leader how to maneuver your way and talk to your people so they supported with fuel the mining company no support him with fuel and because the machine was working on that stretch abrebia no omopon adwuma they go and pack the machines at the municipal at the mining site so don't tini abrebi on be pon adwuma bia because of say company ni fuel machines no mo de ye adwuma ntino omopon na omakọ pack no se na be ya de che a obaji fuel from the pump or mining site on so that is why I will take pictures say me de ama omahan and I don't know mining site no grader and water bars ade adwuma na mining yenim say omu machines omu use omo de mining excavator and the regional drip coordinator can assert to say we at the district level we don't have excavator I say matise ni nyina no
just all request now mo the amount yeah from RCC request so I will check Juma and it comes with its own operators and you know how the operator go use our machine. And I quite remember my first time I'm a very request was dredging and until last year and zoo toy Alpha Ubia a Abakumadi and a housing. Yeah. And no me de go me the machine returned back to RCC. And inti and Americano your mofra ni bi ono ma afutu a me de be mo mo no se omunya abotre. Woni panyimu na mo na ope bibi opanyin no na wonsa nyankan ya enye din se ye. And about drip machine I'm saying and saying machine who videos we are Emran TV de nam e kan ho asem. In fact after say yi coordinator no see who say onu mum e na share chiri project sa agenda against me no. Say we no panyin ye adwuma na utimu ekutwa sa antro we to panyin so na say you are not ready to work with the leadership. And ma assembly ni tanase and I revoke an appointment. Oba officer me coordinating director e de ne letter man no chiri mu say wakanya wie de but onje. But God being so good no uni any appointment letter from the national in the municipal na appoint to and I dey IG afutua oka enti say you decide say you no nya adwuma na say wonya also waje wakanya wie but onye letter no fanko the war plan the overbroken minua no onto no bo senka o ya ade bi ade minim ni se o ya ade tia panyini na ho asem so ya nka de ye enuhu no anu na nka ade dwato e de aba so e bi a we ni we ntina ma me di se adwuma no if na ko enko so bi na emum he keep on doing the western e wo hono ma machines no se assembly na nkasa na de ye adwuma yo 2 stages eno ye de IGF na ye se ye main stretch in communities in the street mu. But we sat down in a management meeting say machines in intimu ho abra ye man for so hia so mo kwan yetimu yensisi ebi de da so ma pack da so no what we agree many assembly members in the management we agree on say obi mantamufu obi ebe so mu hia machine di ko ye adwuma omo to fuela machine e be release ya den amom na omo atua bibi like maintenance fee edi ato akiri be 1000 and as 2000 because yin nim so ko grader is over 8000 but assembly no atiki huge steps e wo ho say because of say ya na de boabo ehunti no bibi kakra bi ade beto akiri for maintenance sake no na ode aba beto akiri na the machine na ma the then drip coordinator knew this because he was part of that meeting, that arrangement, and inti after say assembly no eyi no no down who dua broni Akoma ankrofo bi sika so mo han machine no with 2500 cedi including fuel, the operators chop money and maintenance cost and machine e de fa machine no roller no a low bed no nko no pick roller no from the municipal the bus site or yeah adwuma no de ko 1500. So how can you use 2005 to rent that machine, including fuel and chop money? I see. Say assembly no na said the work ya also why reshaping ya. Any ya assembly na kasa na name say bia obi pese obeje. But mo particular about ade na ode kwa akoye no. Any nyina no operators no will come to where ode machine no kwa akoye to make assessment. Okay, say bia me mato asase. Number say me clear site no na me see me projector meet me about assembly go say mon family say adwuma na ma me eno no yeni dozer say machines ni bia won adwuma ye say to clear land no grid antimunye okay this a dozer eno no ye ni bi o municipal okay na mum reshaping okay ena dozer grader no bitima ye den aye ebia street bi ekoba bi street na ekọ no no assembly na ho odin nya nuru ho yegusu aye na mum ebia nipa wontem wonom so honorable wone assembly ye ofu kakra nke ye pemu machine no e de akwa ye mpata madwuma I get it sana ade ne te ena because of say eja osua masa na opese o chia no panti it went to that level say ye the machine errant and the original drip coordinator came out and cleared the way say enye illegal ena ye because drip no any allocation kakra
nipa no obetim de aboa se fuel ne maintenance idea what the bar you have the right because machine ye nyina ye de na drip no ya na common fan na na location bi any location as we are speaking afei na empanyufo ye ho adwuma nti even operators no kura use no kura na assembly no ena ya ye mo token kakra from IGF as asabe beden e de amamo but what me so far say they can what me manage aye reshaping you know me bobo a if you also kosi amanchia 12 kilometers assembly na be cost no if free 19 junction etu ntabanu 19 kilometers assembly na be cost no ansana ya award contract de ama contractor wo kwan so esi no oye ho no tide de ama nipa won patemu no ufiri ono ma DKC ba bia na migina na dwi mea assembly na ye Atwima Agogo Coopers kwan ni nyina assembly na ye and part of abuakwa internal rules no ni nyina assembly no na aye unless te said dey mekan mo sisi mo dan wo kuru enyini ko ba bi na mo aye honom na mpese mo teki from bia assembly na ya be duru de kom honom na mo be pefu kakra na assembly no am go ahead na machines na ba bebo. I see. I'm for say afena or join here.